Красавчик. 8 минутта аяқта баратқанда мына. Давить на газ, давить дешевых фейков. Таштанбекем, Ешиев, Карпбек, Каска, 8-чи Акбаралиев, Кенжетай, Кеке Палван, 9-чи Абылаев Урмат, 10-чи Иманкулов Нургазы, 11-чи Исаев Бахтияр, 12-чи Сейитов Аскат. Бұл эми Талас облусунун 83-тер жамааты командасы болду. Команданын жетекчиси Качканбаев Белбо, команданын машыктыруучусу Эралиев Аскат, 3-чү номер Базаркулов Максат. Максат Балатат арбынагы менен тизеле тайгазанды көздөй жөнөгөн Максат, тайгазанга жеткен Максат. Өргө талабы деген жазды кош командасынын оюнчулары дагы. Эми салым, кошта кош белектеп мына тынчтыктын күнүнүн алдында Талас командасы алгачкы салымды салып кетишти. Kayradan Талас командасы азыр Гүлі Таптекеге bir эңкейип жакшы көтөрдү. Кайрадан чабуулда эми Талас командасы түзөлө тайгазанды көздөй жөнөгөн. Ошек командасы мына азыр коргоп калды. Кандай болду азыр. Чабуулда Талас командасы чабуулда, Ошек командасы коргоодо. Экөлөп кош такым менен анан кандай кылып деп жок. Ошеки командасы да мыкты коргоодо. Таптын жылбай атканын көрдүңөрбү Талас командасы. Карпбек Ешиев азыр артынан келип Карпбек кетип такымга басып алган бул Ешиев. Карпбек кайрадан эми кандай кылат Ешиев Карпбек мына. Карпбекти билесиңер, Айтматов командасында оюн көрсөтүп жүрөт азыркы күндө. Ал эми буга чейин Таластын мыкты командаларында Тумак командасында оюн көрсөткөн Ешиев Карпбек алдына өңөрдү. Тараттын дагы көрдүңөрбү? Эми жок күз жетпей калды. Оңдо калбай калды. Айланып келаткан Карпбек бир колдоп келаткан көрдүңөр. Бул Ешиев Карпбек эсеп сандары 2-0. 5-чи минутта мына 2-0 жеткирген Карпбек Ешиев. Ошек командасы эми кандай жооп кылат? Esep sandары ошон менен Талас командасы 3-0. Ошек командасы esep sandары 3-0. 5-секундада кайрадан жалгаштырдык. Булак болсо жерде
Эми кимисен кейип азыр салым салат, азыр байкай туралы, карай туралы. Скол командасы 3 оюнчу, Талас командасы болсо 4 оюнчу менен толук курам оюн көрсөтөт. Скол командасынын Максат Базаркулов Максат баракелди, мыкты. Сонун оюн көрсөттү. Ошентип 2-0 жеткирди Талас командасы 12-минутада. 2-0 жеткирди. Kayradan jеңишпек көтөргөн бирок тилекке каршы жеткен жок. Айламал издеп отурду. Талас командасы көтөрдү, жетти. Сорулуп чыккан бул Кеке Палван бар атат. Бир гол менен Кеке Палван. Сальто жазап барып мына салым салганын көрдүңөр. Карагылачы, Кеке Палван дейт. Достору мына Кеке Палван дейт муну. Талас району, Бакаатар району, Кировка, Кеке Палван таанысыңбы? Эмне болуп атырыңар ул дейм ушулардан. Таластык куртугандар мына. Талас командасы Кеке Палван экинчи салымды салды. Жеңиш канатты, жүргүз канатты. Бур, Макс. Талас командасы көтөрдү. Карпбек Эшиев азыр өнөктөшүнөн азыр жанында жүрөт, кандай айламал издешет, азыр кимиси мыкты болот. Талас командасы 3-номер. Давай сыгар, ver. 12 Шантас 12. Легендарlı, айтылы. Эшиев Карпбек мырза карагылачы 83-төр Талас обласы. Мына Алмаз Байкеңердин 1000 сому. Талас командасы силерге кетти. Айтылы мына Карпбек Эшиев баракелди. Ой бар экенсиң го сен мына. Талас 83 жаматы мына. Талас командасы Карпбек Эшиев алдындагы тораты менен алды. Эшиев Карпбек Çökücü time start verildi. Algaçkı sekundalar geçti sandarı. Birinci time Aldın mı Max? Salgan azı kayradan götürdü bu. Maksat buluş gerek maksat. Bazarkulov maksat Talas komandası. Hoş bir komandası. Ben tanıştırıyorum birinci komandanın kapitanı. Üşenov Nurlan. İkinci Suranov Altınbek, üçüncü Jamankеев Алмаз, dördüncü Rahmanbekov Fırat, beşinci Kayırov Melih, altıncı Sadıkov Maksat, yedinci Hasanbekov Turat, sekizinci Seyidiyev Marat, dokuzuncu Korçiyev Altınbek, onuncu Nurjinov Nurbek. Sıkkır komandasının 83 cemaati komandanın yetekçisi Şaburbekov Aybek. Komandanın başlıkçısı Şaburbekov Aybek. Üçüncü номер Bazarkulov Maksat, bayağıya Maksat Eşiев Karpbek'e Türkler'de.
Vur Max. Talas komandası götürdü. Karpbek Eşiyev hazır önöktöşünün olur canında cüret kanda ele amalı yüzdeşet hazır gibisi mıhtı olur. Talas komandası 3. numar. Aldı kayda da gelin. Давай Sıgar ver. Takımı Taştan Bekim, Eşiyev, Karpbek, Kaska, 8. Akbar Aliyev, Kencetay, Keke Palvan, 9. Abulay Hurmat, 10. İmankov Nurgazı, 11. İsa'yef Bahtiyar, 12. Seyitov Askat. Bu emi Talas Oblusu'nun 83'ler Jamatı komandası oldu. Komandanın yetekçisi Kaçkınbayev Bilbo. Komandanın başıktırıcısı Yerli Askat. 3. numar Bazarkulov Maksat bu. Maksat Baratat Harbin ağımının tüzeli tay kazandı göstericini. Kamçığa duruyor. Katı soktan. Taşta boş, taşta. Sen vur ya, kayla vur arkadan, kayla vur bir. Hayırlı bayağılı Bazarkulov Maksat Talas komandasından aleni Abduldayev Yurgal boğuz gerek hazır. Maksat götürüp çıktı. Sultanbekov Bağış hazır, Bağış bolçu bu. Esep sandarı 1-0. 8. minuta 30. sekundanı kalktı vakit. Gün götürdü hazır Maksat'tı. Bazarkulov Maksat mutluluğun götürdü. Eşiyev Karpbek ötkürü oldu onun takımda. Bazarkulov Maksat Talas komandasından alemi futbol komandasından. Öyle Jonathan Bazarkulov Maksat'ın oyunun gördüğüm değerlik ortadan alıştırıp götürüp önöktöşüne pas öttü. Maksat çaşma. Komandasından Alatini çoğaltma, Alatini. oyuncuları da gördüler. 50 degen çavulduğumuzun kaytardı. 50 degen mutlu çavul. Calgız bargandığımızun kaytardı. Topkoş bargandığımızun kaytardı. Bazarkulov Maksat özüm salım salp etsin. Talant dostuna 1000 son var 1000 son. Aynampadan çıktı. Aynampadan çıktı. Vur Max. Talas komandası götürdü. Karpbek Eşiyev hazır önöktöşünün olur canında cüret kanda ele amalı yüzdeşet hazır gibisi mıhtı olur. Talas komandası 3. numar. Aldı kayda da gelin. Давай Sıgar ver. Gitti o kaçık sekundu var. Gitti. Hadi renk yeme. Darole ona Talas komandası kim birinci savun salsalar almaz payken yerde isterken 1000 son geldi.
Mağayım zaafka verilgen yok menem Kaskadan ile tanıyım Karpbek Yeşiev'ti tanıyıp demin. İki. Vur Max. Talas komandası götürdü. Karpbek Yeşiev hazır önüktöşünün olur. Canın Bacıret Kanda ile Amal İzdeşet hazır günisi mıktı olur. Talas komandası 3. numar. Oldu kayda gelin. Давай сыграй, ver. 12 Şantas 12. Oo, leyendarlı, Aytılı, Yeşiev Karpbek Mırza Karakılaçı 83'tür, Talas olmasa. Oy, buna Almas Baykenger'den min sonu. Talas komandası silerge gitti, Aytılı buna Karpbek Yeşiev barak elde. Oy var ekensin bu sen buna. Talas 83 cemaati buna, Talas komandası. Karpbek Yeşiev aldığınдағы toratı menen altın. O şablısının golünü жалпысынан hazır onu maksat boluş gerek. Talas komandasından maksat Bazarkulov. Bazarkulov maksat götürgün. Tosu alam деген Seydali Palvan bolчу, бирок Тилекке каршы maksat кайрадан аутка чыкты. Kayradan atkandı. Takımı taştan Bekim, Yeşiev, Karpbek, Kaska, 8. Akbar Aliyev, Kencetay, Keke Palvan, 9. Abulay Hurmat, 10. İmankov Nurgazı, 11. İsa'ev Bahtiyar, 12. Seyitov Askat. Bu emi Talas Oblusu'nun 83'tür cemaati komandası oldu. Komandanın yetekçisi Kaçkınbayev Bilbo. Komandanın maşıktırıcısı Yerli Askat. 3. numar Bazarkulov maksat bu. Maksat Balatat Harbin ağımının tüzeli taygazandı göstereceğiniz maksat taygazanға жеткен maksat. Irgı Talağı degen Жаздыргош komandasının oyuncuları dağı. Yemi salın. Koş bilek dep mına tırıştıktım bunun aldığında. Talas komandası alğaçkı salındı. Salıp ketişti. Макс Полван. Красавчик. Бүгінгі ойын звездасы. Қайсы райондан эле? Манас району. Молодец.